Hello, check. Hello, test.
Mula na napmay, konyak baptis pumanok pangjem kema paibu, wangbeng tenyit mga ngoibu, tehe mo de paibu, mulan anpo na yanang. Adaw, platinum jubilee ya, kawang yasan yali kanbu, te daw bu hipak jangonang. Hake, pangjem kema paibu ma, kawang kanbu, hayang I may mabu, taman ngi bainang. Adaw, te daw bu kaya, teman mulan de kawang heng tambu, hayang mueman tambu ayong ngokalak se monghambu hayang ating lakpo ngonang. Nyane, ngubu taidam chona tai ebe, adaw matamana tui alam linglak ngonang, adaw I hawanang, awang na teman bay, KBBB Platinum Jubilee, akeng new hem theme song, kawang yasan yali kanbu tay daw bu adaw lokpung walak nyisiu bama, konyak baptis pumanok pangjem, kema paibu, tay daw bu sokonok bu laipan, adaw ja haubung walak lim su bama, teman bay taidam amai manyanang bu adaw ya innang. Jubilee, Pungaulai, Eplak, Kadawa, Reverend M. Tonlong, former Executive Secretary, hayang sa Timabu Pastor, iya Epungolak, daw jing nasa Mulan, Tim Solak jing nasa hataw sing natamnang. Good morning to all. The KBBP warmly welcomes all the delegates, invitees, participants, and each and every individual, churches who have traveled from far and near to be part of this momentous celebration of 75th anniversary of the Konyak Baptist Pumanok Pangjem with the theme Celebrating the Amazing Love of God. Before we proceed to the printed program, we have a slight change in the order of the program. We shall begin with the special opening items with the Jubilee theme song by the praise and worship team, followed by a short video clip presentation on the journey of the KBBB, reflecting God's faithfulness through the years. And the act of releasing the Jubilee souvenir will be carried out by Reverend M. Tonlong, the former Executive Secretary, KBBB. We humbly pray and trust that God, in His abundant grace, will inspire our hearts and bless each one of us through this celebration. Sa wangsam pawai teman mulan yongha hayang theme song adaw praise and worship lana lokpu adaw teman ponaya ha. Shall we all stand to receive the theme song?
Mulan shot kay. Please be seated. The Konyak Nagas, as maintained by oral tradition, came from Longpang Pinyu, which is literally means beneath the stone. Our ancestral journey began there and crossed the Alam Kapan, probably the gate of the rising sun, Patkai Hills, and came to the Brahmaputra Valley. From there, they embarked the upward journey through the rivers in a continuous search for a suitable and prosperous homeland where there should be fresh air, clean spring water, and green vegetation. This quest eventually led them to their current territory, now known as the Mon District, a region situated in the northeastern part of the Indian state called Nagaland. The first Konyak Naga church was established at Tamlo village with N. Longna Konyak, who took baptism in 1932 at Imbur. From that single congregation, the faith has flourished, expanding to over 140 churches today. This remarkable growth is a testament to a marvelous journey under God's mercy, a story illuminated by the spark of His glorious gospel and unwavering faithfulness. We cannot deny the pivotal role of the pioneers who served as torchbearers, propagating the gospel across the Konyak region and beyond. A historic turning point occurred with Reverend Longri Au, the first missionary to the Konyak people, who was commissioned by the CPCA, now CPCNEI, the Council of Baptist Churches in Northeast India, in 1950. He established the Konyak Baptist Bumainok Pangjam and began to have annual council from 1951. He headed the Pangjam as the field supervisor till 1967. Reverend Longri was an indigenous Naga missionary, peace-loving person, and visionary leader. Through his exceptional services, the Angs, warriors, and ferocious citizens of the Konyaks began to accept Christ. Gradually, the Konyak people themselves began to answer the call to serve in God's mission. The rise of native leaders to guide the church stands as an amazing work of Almighty God. We honor the dedicated servants of God, such as our former church leaders, led Reverend L. Mankap, led Reverend Manau, led Reverend Thi Moina, led Reverend S. Takyong, Reverend Che Tenwang, Reverend S. Yin Tao, Reverend Meng Nhai, Reverend N. Shaipa, Reverend Dr. W. Pongshing, Reverend T. W. Yam Yap, and Reverend M. Donlong. Here are some of the leaders who initiated and instructed us to carry on the task. At present, we have above 35 association workers rendering service in different capacities.
We have 140 local churches spreading to all Konyak territory and city and town churches in other part of Nagaland. KBBB has been active in its home mission and evangelization since its inception. After its silver jubilee, the KBBB started working outside at the home territory and started outreach mission in different mission fields, nationals and internationals, such as 1. Eastern Mission, which includes Arunachal Pradesh and Myanmar. 2. Indo-Bhutan Mission Field, called as Bidel Mission. 3. Inajori Mission Assam, which can include the Assam border and Kokraja Mission Fields. 4. Partnership with NMM for Naga Christian Fellowship, NCF Siliguri, West Bengal. 5. Dharamsala, District of Himachal Pradesh. 6. We have been working with the overseas networking missions in China, Nepal, Thailand, Indonesia, Laos, and Mongolia. After the Platinum Jubilee, we hope and believe that God will place more to the KBBB and pave the way for us to stand strong in field of spreading the gospel to the global world as Jesus himself has promised in the Great Commission to be with us till the end of time. Today, the Konyak Baptist Pumainok Pangjam is celebrating its Platinum Jubilee under the theme Celebrating the Amazing Love of God, commenced from December 11 to 14 at Oyikangho, its mission headquarters. God bless everyone through this celebration. Amen. tàu cao ngao cha ilak yang yo poi bakya ngao ibu yeche ma ngao ngai bu yenang ngao weng hango yechai tàu yang boy iman ngao weng các đồng nhiều ở xây ye de tai hay yang hadawa các đồng nhiều ở cấm ngồi cha năng tôi giúp cái này yung ana chào wang dang yan kawang nang lưng buka đồng nhiều hay yang hadawa nang lia lưng bu hang ko nhiều ha nang mất đặc biệt cái nhiều nang vinh trai lạc chừng nè nang mong bu kia nang lưng bu creation hà thầu vang hồng đâm lạc chừng nè sẽ hang có nhiều hà lưng hiang boy hang có nhiều hà nang vinh dây trai ở đâm mấy han một mũ itan bi sang một bu mũ chẳng ở đây bu hang có cả dalan chân nang chẳng nghe nang hang có cả đa phê xem mình làm phê đằng bật tuổi lưng hiang boy
hangko kada nang ngau ye chai nang mong bu nyu de ye pai hado me ya malak pa ya phan wang yak ya phan ya yang ba bu ya phan ma chen dok the chen ngo wen bu hado jeng na sa hangko kada tuman wang bu ye chi wang nang dai dem ma yan ye lak jeng na sa chi su krisa hado ka dong yu de pai hado chi su krisa tuman jeng na sa wang ka da na meng lưng chôn ở bây tăng bèm bê mà yan phan ở pha lý bu đăng mà ốc bu nghe yang là ye bu ngao mày cá đông nhu akan phê đã hà đâu cha trong là cha luôn là tài hay yang bôi tuman naga của nhắc van chu và hà đâu ngao mày nuôi giờ đâu ốc bê chính năng chăng là kèm mà quê nè chẳng ốc mà bu mà năng ngao mày giờ bay ốc bờ ngõ bu hiệp bạc mẹ wang nang thái đâm 1950 cho yếm băng mẹ ao mung đăng chấm van đề CBCNEI CBCAM mẹ rồi văn long ri commission nam yang rồi văn long ri cô nhắc các doctor 1950 November ta nhị bay yang buyang ô hiang hà đâu mẹ cô nhắc bằng chim sẽ ngõ kè mà quên bù thế nhỉ vắng hà như thế mà ta phải mà nga mà để nhất mà nga siêu bà năng bù ngao mày phải yang phải mà hà đâu bù ngao mày lưng trong ngai bù năng bù mà nóc bằng chim thế nhỉ platinum jubilee thế hệ ngồi ở đầm bù hà đâu à uba năng thái đầm ngõ năng ata ba mẹ năng đầm nhung bù giờ lắc bọc hà vậy cô nhắc bằng chim hăng hi kia kè mà quên thế như bù giả phan đang ngồi ngồi hà đâu anh yêu phải nào lan đấy bù ngao mà ý ăn lắc chừng này jubilee planning committee yeah nhưng ở đầm bù history committee à chắc cái sen này lưng ngay bù hà đâu souvenir tụi mình nhắc tới bây đầm bù như này sẽ mình nhung bù phai hà đâu không đầm bù à ta ba mẹ cao bằng năng mực ti siwa tiêu sâu chừng này năng chào đầm chôn phá sẽ chỉ số Christ mình mẹ ayan các ông nhắc tới phan pha yop vậy to là siêu năng mong ấy yêu amen tàu Reverend M Tôn Long former executive secretary hay yang sa kunyak bumenok timabor pastor kaya apa kawang aha chỉ số Christ kawang hay yang achau ya kawang mình nè kunyak pang chim platinum jubilee souvenir ada apa tamnang kunyak baptist bumenok pangjem platinum jubilee 1950 to 2015 kawang yasanyali kanbu taidobu souvenir ada apa tamnang yang tanya ada release yang wanda awang na ada kopi cha pangjem executive secretary deh ano kopi cha taman tenyit pay mga kunyak pangjem ngang dep president deh ano ada jubilee planning convener deh sepalak token no malum jeng malam lang yong lak kina si chadam nang
Yongwan ba a Yesai ba kanbu. Hayanga subsi yelak ba wenang. Yongwan ba a mainang iya kanbu a kim yanang. Hayanga iya monghambu a jindangolak. Great is your faithfulness, O God. Your love endures forever, and your faithfulness continues through all generations. Wangshim Pabu, KBBB Council Office Superiors, Executive Secretary, KBBB staff, yang pastors lan, Planning Chairman Wawibu members lan, esteemed speakers, retired staff lan, reverend lan, former council office bearers yang members lan, yang temana nikbu kie, invitees and delegates from KBB Myanmar, Abam, Wancho Nokte, yang Changi Baptist Church, EEC Deputy Commissioner Mon, KU President Woibu Civil Societies ma Woibu Balan, Ang Balan, Konyak Gazetted Officers Lan, yang Mungham Nikbu Kie, Paibu, Konyak Baptist Pumenok, Mabu, Yen Balan, Yen Yulan Auyin Asin Pai Ngonang, yang Wangi Ongjing Nipjing, yang Tu Yang Song, Mapaibu Konyak Karalan, yang Atini Adoma, Jubli Daidama Omlak China Paibu Kung Moilanda, Poni Anang, yang Jubli Mongmai Salam atau China Damnang. Tawa Naman, Kongki Bude Jesu Christ Saman Ma, Poni Abu atau Ngau China Damnang. Tinit Menga, Wang Piang Mongma, Teman Kak Wang Pa, Kanbu Ayong Pai, Pawa Paibu, Mongmai Mo China, Teman Chimnang. Teman Sauda, Kem Tai Bulan, Ating Lakpu, Manau Mai Jeong Lan, Minyong Pabu, Pai Iman Teitoha. Kak Wang Pa, Songda Minyong Bupai, Ida Mongmai Hemloka, Pai Ha, Hayanga, Kamha. Tawa Tinit Teman Pai, Tinit Cholak Taidam Hatogi Ehonang, Taidam Ajang Hachaile Hatogi Lingbungonang, yang atau hatu taidam iyang Pai Macam, Tau Yiyongolak, Screen Ma, Min Ngaiwan de Numan Ngai atau Hipagyak Cina Seh atau Sultan atau Ngau Jaya Demnang. Tini bu Kungwei Ba, Bajai PD Pangwang Wangsa, Principal Mount Theological College, Konyolak, Reverend Dr. Mar Pongoner, General Secretary NPCC. Tui Wangnai Yoblak, Bajai Langpo, retired staff KBBB, Anpon Ngau Elak, Reverend L. Machin, Executive Secretary KBBB, Hengau Pabu Hibak, yang atau pema Jubli Mongmai Ngau Elak Jenese Bajai Vinyai Konyak, NCS Deputy Commissioner Mon Ida Panang, I Wongpong Ngobu Jenese atau Gicele Lingnapnang, tau pema Ngam Ngobu Kie KBBB, Woibu Soching Ma Ngobulan China Yoblak, Woilaka Reverend N. Seipa, retired staff KBBB, tau pema Elak Pa Jubli Mongmai Ngau Elak, Ema Pastor Changi Baptist Church, Bima Bajai Ke Yamau Konyak, President KU. 7 ma Hem Kaya Ngaulan, Konjong Higher Secondary School Mon, yang Bima Wakching Village Pumanok. 8 ma Achaulai Elak, Bajai Tuantau, Evangelist KBBB, yang next ma Kawangau Ya Apelak, Kawangau, Kawang Yasanyali Kan Butai Tabu, Noksa, Celebrating the Amazing Love of God, Family, atau speaker pa Ya Apelak, yang tuai tim na Yoblak, Bajai Manyai Evangelist, saya tahu ngonang. Tahu ni saa, Bajai Langpo, retired staff KBBB, iya boy ya, tahu John Taylak. Ipa ya Yopu lak cina tu. Teman mulan Mongjang Chan Menga Kawang Diopa. Shall we all unite our hearts and let us pray. Ya sanya liat jauh wong kawang nang tak apa meminyong panang. Nang lingbu yak turan yome. Nang teminyong lak jenese teni atau ma nang leling teman nang halan cimongonang. Teman hak cim yang teman kan sang momeng anu teman mongmai senang te
tamahan na yoban te ka wana tuman te chai pha hatau 75th celebration platinum taidam chon puwa tumane konyak pangchim konyak krisalan hangka khema pe ba tau tok phai te la yelak chana se tuman chimong orang lai ye ta ye chai ye taiwan te tuman kan samo melak ning nei lak mong salak hatau ma ho bayang ki wangi ong chimba naga chat yoma chat nyu na se wangoi pu na se okasang longa na me ngo sibu anu hatau tang ma kawana moiman hangi pa na punga omai awang ne tuman konya ka tong ma pai wang yang ki mong le punau silim pati yang saji anu hatau wangai be kelwa china no ching soma hangi pa jure konchong hatau laipan epawang hayang poi hangkanyu ese upa katong yu anu wang nyak ke hatau ma atam yang tuman kanca anu yelak pe anu wang nyak momo ke ma pai wan te ayha katong ma hatau wangai pa yang anu cinca lenyang pai manasi tuman konya katong ta pungau amai pai yang ki kawang na minyong pha poi tuman mai puna se ok puna se ngopu chanyu yang poi teman mong sangla na se atau tam khu yang khung pli na meng aniu yalak pa tuman atau nang wangai ngi ya poi 1980s yen tengoi se tuman englang sang phan pu yalak pa anu tu se mu ma angop pa yang ki yang poi wang nang kawana kan pu ya sanyale pu tuman nang jepi pu jina se na ta minyong phanang jaw wang nang kawang sao tuman janyu dang me ayha cham pu katalan mu wangyang mongo pu katalan yoga sang pu katalan se anu englang sang pan pu katalan se tuman hatau ya phan me ngonang hayang pu panang tuman de nang sipse mu halan sin tengoi hatau kanya tengoi sana ok pungi woi pe pu jene miyong phanang wanang ka wang hangi pa tuman len de pu ngau te hangi hatau hang nangai abukan pu hangi chine sai pu tong pu ma ning nai mong sang pu ma ngonang haya boy sa ji hatau pa platinum jubilee ya pu kaya hatalan sai anu wang nyak yang mong sang momang hatau te ka wanang achau long nyu kaya jikang cha yang sa ji tole mai mong mai ma tuman kem ta lak chen se nang lam nyu ep tam pha se achau wang nang ka wang nang ta phan phayop nang ke wanang kawang hong ya ma pu tanap tungoi sa tungoi sa nang woi pe ni miyong phanang tanap pu hatama khongoi palan wo yang hangi pa yop khim pu nang achau lai e pu lokolai pu nang pungau tam han pu hatau selling tala kai kawana sipsi lamoi bong opha akem ya tungoi sa tuman moeman ya yang yan oklana se kawana tuman pho om hause Jesus Christa min kai wona ka talan phan phai na ki Talana seupa nang monga yo. Amen. Bulan dan 6 Mei wang nasa teman pai Jubilee atau Mong Mei Selam banyak baptis pemunok pangjam staplan mebu noksalan mebu atau kia China temnangge teman pai ishibu hadama Jubilee obisperlan ano teman pai hadama speakers ano teman pai deputy commissioner ano teman pai hadama retired staff ano anyene sa teman pai former executive secretary lan ano nyumbalan ano anyene sa teman pai KBBM mebu nokte mebu ano teman pai hadama orientation tani umongonang naman mulanda
mong mai bu hadaw ngaulan China tamnang gi tawa teman phai hadaw ma nyanyang bu adam ja teman phai ilak yang taw phai ma taw kada adam teman phai siho tamlak anu ngaw hadaw ma som yang lak Jubilee anbon hai tai siang ngau awang na kadong nyu hai kada nyu ha ta yasan yale kenbu kawang yayang selam mulanda China tamnang anu kawang ai yasan yale kenbu tai tau bu atau KBB Platinum Jubilee mo umlak china sa paibu pangyuha aseda mongmaya pona yanang mulana ia yasan yale kenbu tai tawa ata ba pamai kawang da menyong pai muheman tebu Jubilee na menglak china yupuma tanha Bible ma Jubilee lana tembu hai toloi mai bu wangbeng ni hai hibak mo sa tambu nginang number jama rana ngobu lana pumai ya phande pha lan tambu ni ma ashe lon ya yang ngobu tang sem ngo sa ta sem ngo sa lana tambu katok phao hai pisa ya yang ngobu ateng ba nokpu landa le ye tambu hadaw lili kaya ateng ba nokpu real honors kawang sa hawa tamnang kawang ai yasan yale kenbu kaya kadong nyuda pumai hai lana tambu liberty yapan pa tam tau kai hadaw kawang ta ateng lakpu kadalan yoi phaibu kada nyu hada sabsi hai kenna hawa sabu yapan yemai bu yapan apang ba yapan tangsau semlak yapan ma ang chuna ngoma hadaulan asai mapu Jubilee wangbeng ma lana tamlak chingna Bible ma nyobu ngonang KBB Platinum Jubilee ngoibu konyak baptis pumenok ta Platinum Jubilee ngoilak singna sa kawanga chen sema kata mabu chuanyangge number chama kawanga yasan yale kenbu ngau amai ya yang maulo nyoi teman meksau ma yele bu Amerika kadong bu Edward Winder Clark 1872 ma naga kadok au jeng melong kimong ta kawang son number 2 ma au jeng akuya mabu nok wi bu mystery imkung mangyang tamlo da kawang son bu kaya tamlo nahaja en longna woidaya 11 December 1932 ma papti hayang hadong teman tangda pungau amai paibu tagap epuna mengyangge 20 November 1950 ma'am Reverend Longre Aung konyak missionary na CPCA shunbu wakjing da pai ngoibu konyak baptis pumenok pangjam akung wangbuna mengyangge Jisu Krista pungau amai teman katalan tangda ya pailak singna pangbu chuhewan o ngoyangge kadong nyu wanglam lambulan ngau kiang awang nasa tikho yang nyu chan pa pungau amai yetelak singna pang tau phai ma senyang yang yen saat tenang sinang kaya pungau amai yenyo lak singna pang haboi kawang yasan yale kenbu cheng pungau amai ta kadong nyu wong pangbu yo konyak ching nyu ching ha abi hiye yang du yang song mabu pungau amai chingna wong nang yongbu ateng lakpu ma naw mailan mabu kawang nyik ngai adam iman adam pungau amai chingna phoa yan vu sayang cấp nok ma ang adam da
tắc bay gây sật trăng hi bạc phi mà yào li bù ya phan hồng hấp bùi kawang iman pay hayanga iman chunyanga ang dak ang yong wang lam lambu konyak kadok ta pungaw amay ali tay wanjong song mabu nyoy mabu kresa tangbem yong adam kawang angjeng pungaw amay Jerusalem mabu Judea Samaria hay kadong nyu kan peda chalona taibu pungaw da laywandam ateng ma kawang ay yasan yale kenbu tay dawa kawang ata pa me menyong palak sagi wanga teunang konyak kadalan dang de kawang angjeng pungaw paibu kadalan dang de kawang angjeng pungaw paibu konyak pangjam ekung wangbu hay kiama paibu pungaw sai kaya kawang yasan yale kenbu sagi ayong ata ngaya ngonang teni konyak pangjam kiama paibu wangpeng 75 ngoya monyu munyu konyak kawang angjeng jengna jajang jaya phabu ayi khaho hadawa mon jeng phabu 70 acres hadaw ngonang free imana phabu mission sander mon ma platinum jubilee yabu kaya kawang yasan yale kenbu anyai taidawa hadaw mukti siwa bu jubilee yayang phema teman konyak show mabu ateng lakpu ma naw mai lana leng yang bu tui show chingna kawang da minyong iman taidawa kawang kenbu ba iya yasan yale kenbu taidawa hadaw platinum jubilee yabu kaya teman nyulum palum noksa pongjong kungdap pumenok pangjam mabu genbu anyai wangwaya tampa amen kawanga moy mansi. This morning, I am very glad to introduce some of our speakers and morning speakers, especially our sir and family. I request you, both of you are coming, just come up here. Our General Secretary and Lady Wife, just come up here. Just come up here. Reverend Dr. Mar Pongoner, he is from Ao tribe, and he is from Longjang village, and his wife also the same village. Reverend Dr. Mar, they got married in 1993, and Madam Cindy La, if Cindy Lila mean my wife, if Cindy La is your wife, okay. Okay, they have 3 children. Arun-la marriage to Filipino who stay in America, okay. And then our Senan, he is also working in USA, and Johnson, the younger son, also study in USA. Our Dr. Mar, he did his BD in CDC, where he is a principal. He was a student there, and then he was a principal over there. And BD, EDC in 1991 graduated,
and MDH UDC 1995 graduate, and TDH Trinity Theological College, Singapore. Working experience. He has a working experience from the church as a youth director, and then 30 years he worked with the Clark Theological College, and 5 years principal. And Madam, she is a trained Montessori teacher. I just want to inform you that's all. And sir, this morning you are going to speak in Ao. I have been requested you, and your translator is our former retired pastor. Okay, would you kindly stand up and show me? Ba nang cham yong do? DV focus cham yang do? Tanap teman pai ngau lap lak pa hado ngonang. Ayang apa iya teman pai ago iya tanap mapu atau ago ngau iya lap lak aja yo si ngau numan hado China dam nangki. Okay. We want to give you a small token of love as a gift. So I invite the team to come up here. Thank you, sir. And his team, I will call you one after another, and you just stand up where you are. Okay. Noksa, where are you? Okay. Noksa, Executive Secretary Kim Yong-an atau Executive Secretary ng yang ke, ayang Executive Secretary mo NBCC Finance Secretary na pa yang second years atau running ngonang aga siyang siko ano ihani hada ngonang. Okay, you can give them that. Okay. Petino, where are you? Okay. Okay, Petino is not very new to us. She is here for 2 years maybe, or 1 year. Yeah, 1 year she is here in Konjong School, and for this missing compound is not very new to us. Okay. Petino lotaka tangonang hayang sa Christian Education Secretary ngonang yang NBCC ma iya haduke tueleng benang. Thank you for coming. Okay. Katuli, yeah, please stand up there. Yeah, yeah, Katuli iyo sumika tangonang hayang adaw ya nok na miyang pay agasiyang iha ni ngonang natanja sekoja ngonang ano iya youth pastor hay music director ng ngobu adaw nawang nyong ngonang hayang NBCC ma women secretary ngonang ja China tamnang ge. Ichua NBCC ma youth ministry ma student ministry student coordinator ngonang hayang chakpangga ta hayang NBCC ma muang hongwang hazuki toiso lenga akungwang ngonang ja si bungaw naman na China tamnang yilak pa ichu chengna sa yupum umlak chengna sa haduki China tamnang ge. Okay.
I think Cindy, Dr. Cindy, you just come up here. Yeah. Respected Dr. Cindy, Associate Pastor, and delegate from Changi Baptist Church. The Konyak Baptist Church Association is a Brian, child of Changi village. As a Reverend Longri Au from Changi was the first missionary who landed to Konyak and established Konyak Baptist Church Association. I also request ami tikon tuita abni hangbi eba uthai bidi abni jaga de ke lano tikon ano teman pai tusi and lano tikon okay aro Anungba driver, where's Anungba driver? Oh, it's out. Okay. Last October, we visit to your village. We felt that when we visit to your village, we are coming to our house or our home. We feel like our village. And this is the first time that we visit to your village. We are very happy and seeing the Ubu Longre Memorial Places, and you have explained us. Kushi paise, aro kore ahanis na pabana kurise. Amikan aji mata logode abnikan church ado pisi kushi pa. Aro moi abnikan logode sop koi dise amikan dukuna se nahi thakilibi amikan first step maha se holibi abnikan bra itu asede do sop koi dise itu kan abnikan ahadu khushi pa se de kwa edu koi dia se yeah, we want to give also the the small token of love. Yeah, keep away. Just yeah, padu numan chom ngoblan da kada lem ngonang ano I ngopua lempeyang padu yang iman da parak chen adu da. NBCC, CBCNAI Secretary General. Okay, sir, you please come up here. Sir, Secretary General CBCNAI, Tai to Karo Manu ase, but he speak Nagamis better than me. Yeah, I appreciate him. Yeah, that's. The Konyak Baptist Church was the first mission field of CBCNAI. Previously known as a CPCAM. You sent Reverend Longri Au as a missionary who established our association. Today, with the attendance 75th anniversary as celebrate the Jubilee, you have come in a person to grace the occasion
as we invited. Sir, we are very happy for your presence. Apni first time Secretary General Salik Krishe aro itu biside apni kan mission pothai thaga konyak chatte apni aha edu gane khushi pa edu apni ki koi di ase aro itu noi holibi nomenclature change wa General Secretary thagado Secretary General change wegena ahado konyak pangjam the first apni ahado amian bisi khushi pasede koina apni bi kibi edu koi di ase aro apni aha to ami hen kani blessing ekta hobode koina edu koi di ase. Okay. Bisi tour bra aise hole bi olop halka ase hole bi token of love edu. Thank you. Now tok pong ba. Kada mapay ngunang hayang boy atam hay ngaulan amay ni menggelak hadawa hengau pabu. Kada mapay awe atam hay hengau tau lakay no. Tau ma atau ki jay dam nang awang ne konyak student union president bay ngoya ano genes ke president bay ngoya amai huya iman paya ano KNSK office mabu adam ano KSU mabu office peres adam pai ngop rimiang ma hengawa tau ma reception mang ngonang tau ma yala singa sa jadam nang ni sibu ba ma sa hem do lak akong ni pha ngonang ja kunjung school student ano ja watching village pomanok imano Jing malam nengah, hadama nyeke jefasa mung yim yang lak cinde jai dam nang, tau mo reception ma namana hengau tau gelak. Participant moilan tau gelak. Anio lim sipu bama present pastor lan, tini hadau platinum jubilee ma. Pastor sa au ino sin hadau ma present nuyang ngonang. Nama moilan hadau hengau tau gelak. Tawa reception ma tau gelak. Anio, associate pastor woman, associate pastor youth, naman moilan, tau ke hengau tau gelak sabu present associate pastor woman, ano associate pastor youth, naman no tau ke reception ma, hake temta ngunang ke se, naman da haro cedem nang. Haro ma stage ma, hake hengau hake hau tenang, teman bay bajai yamau, teman bay GU president, konyak union president, cik malam nengah hadam estes ma, ongkayo saya nan pianang. I gemu wandamu ijang ihu tenang, jende wangsam pabu, teman bay konyak union president bajai yamau konyak baptis pomanok pangjam platinum jubilee planning kaya nanga hebak pabuk jia sa tungmanda tau kia oklak kai sa mung mai bengaulan ya paibu hadau ngonang tau jina konyak pangjam platinum jubilee nang hayang nenok mung mai ya bengaulan caidam nang
kunyaka nanga ka tang ang lakai ya ka chi mang lakai nang hagi ya kim lak ngonang tau kai kunyak pumanok nang hayan nuksa hayang nang dim kunyak kiu dim office peres lan ano nang woiba wenyulan jingne yo badan gi hadau chadem nang hadoma mungmai bu ngau ya abai bu jingne bladen chubli mungmai bu ne hadau souvenir jinga haga cha phalak jinna sa hadu tem ngonang jingmalam nang ma hadam ya ongke kawang moiman sau teman pai wang shampa angbu mon district ma ada bana teman kunyak ka dambu ngonang asong wanda aham sa ngolaki mi chathai li sa ngolaki ta ngobu nyu ba temana mang menu hai mang kunyak ka da cha payanga kunyak ka dok nobuma walam lam nak tinasa idai hayang boy ka wang sapsia hangsin yungbu teman pai bajai hadoma wanyai Deputy Commissioner Mon I teman pai om yang ngonang tau jina sa hadom stage ma onglak jina sa niknang ano hadau toi suyang pai ma I nenga hebak yalak teman pai Deputy Commissioner Mon Pajai Wanyai Incest Officer ngonang Planen Chubli kaya Yonga yi lua kawang sepsi anu kawang kanbu fangma ide yang ke ia government tuisoma law and order situation lili ma ia mabu hebak ifa olak ya phamma hagu na sao I mamse hagi talak ya phan deng ngai nang hagi dia boy kanyak pangjam da tau ke hebak phau jingna sa yonga mungmai ya nang sir ia aloji teman pai kunyak voi baibu voi game buba iba tau ke sa president emle ne ngonang ia aloiji bajai nyamnyai mukham bu emle ja ngonang iha chayung ba ngonang anu ia tau ke deliming owan do kunyak te sa yijibi naga ka dalande jude musanga sausie gemba lande yong namno hagia baibu ngolan chayangge hadau ki bu gada kunyak te bai shipang mon district ma bai shipang sa yoba tam bu ki atung me government mon district ta DC ne deputy commissioner ne I ya ong bu jina yong kunyak pangnu ha mungmai nang anu ga wang mukti siwadam nang anu iyo tu dau ki mungmai saya bai bu jina sa mungmai ya nang anu planen jubilee ida mungmai bu ngau igai sa nik bu jina mungmai bai bu jina Jubilee memma mungmai bu hengau achinga phalak chinna tem ngonang sa nenga ia hebak ya gelak ida hebak eptok nang thank you sir Moilanda nabmai konyo balan ada au dialect nu chailak I sevama konyak I chailak tawa English chai ganeng yo chairperson of today's program and respected Reverend Dr. Namsing R. Marak, Secretary General, CBCNI, Reverend Dr. Mar Ponganer, General Secretary MBCC, esteemed church leaders, honored guests, reverend elders, and my beloved members of Konyak Baptist Pumainok Pangchin, led by Executive Secretary Reverend Mitchin. On behalf of the district administration, Mon, as well as on my own behalf and on behalf of my family,
It is my great honor and privilege to stand before you and extend warm greetings to each and every one of you on this historic and blessed occasion of the Platinum Jubilee of the Konjac Baptist Pomainok Pamjing. As we mark the 75 years of God's abundant grace and guiding hand, we are deeply inspired by the Jubilee theme celebrating the amazing love of God. This Platinum Jubilee stands as a powerful reminder of how God's amazing love has shaped the spiritual, social, and cultural journey of the Konjac community. The faith of our pioneers, their dedication to the gospel, and their unwavering commitment to building and nurturing the church laid a strong foundation that continues to support and bless generations to come. Today, as we celebrate 75 years of growth and fellowship, the theme calls us to remember that God is not just something we receive. It is something we must reflect. Let us carry this love into our families, our villages, our churches, and throughout our district. May it guide our relationship, strengthen our unity, and inspire us towards peace and continued development. Mon district has always been known for its resilience, cultural richness, and strong Christian heritage. This Jubilee further strengthens our shared vision for a harmonious, progressive, and spiritually vibrant community. The KBBB has not only been a spiritual guide, but also a pillar of social progress and moral strength for the entire district. Through its ministries and network of churches, it has shaped character, promoted education, cared for the sick, and offered guidance in times of moral and social challenges. Long before the reach of government schemes and programs, the church was already giving and uplifting through faith, compassion, and service. As Deputy Commissioner of Mon, I wish to acknowledge with deep appreciation the church partnership in building a better society, a society rooted in righteousness, honesty, and service. Your example reminds us that development without value is empty, and that a morally strong people will always lead to peaceful and prosperous district. We may walk through different means, but our destination is same, a community built on justice, equality, and compassion. As an administration, we deeply value the church's role in shaping responsible citizens who serve not only God, but also the society. I extend my heartfelt congratulations to the KBBB leadership, the organizing committee, the churches, and every member who has contributed to this momentous celebration. May this Platinum Jubilee be a time of revival and partnership between church and government, between faith and development for the greater good of the Konjac people, and also deepen our commitment to work together in this amazing love of God. Thank you so much, and God bless you all. Adam majilak pa, teman by Konjac Union President by Paibu Kadani Hakanginang, teman by VP Vice President KU, nang ngobu sucing mai jam yung kuhu, ano Finance Secretary pa ngonang, nang ngobu sucing mai jam yung du, nang ni hado Jubilee ma, om bujina sa yung mung mai yanang. Nang ni do tau kia kaong mohiman hado
platinum souvenir hado phalak jinna hado chai dam nang nani de kawang moi man Jubilee vui balan hay ang jimbo kung at hata may tempa pa jinasa kau ang magti siwa tamnang yang apang jimbo balan jinasa mong maya tainang at ining atambua konyak pang jim ma vui balan jinasa yoblak hata fayang ona hata lilak jinasa painang tau sema kau ang auja hakia teman cahaya atau kau ang awa Philippi chapter cha apong cha aleng lim pelima ngau adam hakia tolak numan tay tau bu hipak li lima numan se jina tawa kawang ta min yong na hayanga hipak le bia tawa numan jina yuwan ta mong ông bù phai tàu yop na awang bani memo sa ngoya bunga amai tu selan ma numana tai champu chingna minyong bu fana hang tina awa numanda tu sa akung wang iya Jisu Krista ni ngoya tàu ba mo wang ngoya tam laksa tawa ating lakna kawang ayong teman dari sete mulman fa yupu hipak yakani bang tang kawa ajar ba kawa konyak abu balana Jisu Krista ngi yang faima wang pang tingit mengapai buah hadau sibu sinmang ajiba bumaina lingpha jaba kawa bumaina lingpha tumana abo nang min cha jang cha yi abo yi taman danang hang kenyo tau kia tuman ngoning wang tang aja ngawa tuman temenyam angpa tenyi hadau nyoi ma hadau ka tang ma konyak cing cing ha mabu kata atam tau ba cing nyu tenyi yang ke hang na konyak ka tong ma Krishani de atep leng alak cing na nam menolak cing na kawang lam nyo hơi tâm lắc china yamma Yesu lắc china nyik pu te ba ka tam ngu pu punya pangcing boy bala Reverend Machin punya khatom ma Christian sangte hang sin si seko natan long mai na ha sai nang sai san pa Reverend Machin tok ma ki yang ngona atau executive secretary siko ngonang hayam lan ngona pum tangda chilo lan sanang chonyang angfa chilan sai nam nolak senesa sau san pa wangja punya khotong ma nau ya nau silan hatawa ngai ni bu Christian katok chingna ngai ni bu wang tang ang ching linglak atau sau san pa wang jayak na fayang mana nanganap ning yaning ni ning wang piang ai sai ma ngawa thamnya ma muiman fai ang ho ba isgo nang ihalai ngona
hạt lan ơi say cha nô hôi ya pang ya papa ya ma Giêsu ba cao bằng mực xem mà mày đang bù sa ino nọc sao trong tâm được ô đó ba cao bằng sẽ có lan sa năm nô lạc thế sa sau sa nhung lem ya Reverend Chang Mo iman da fa yang ona iman ayan iman de se ni chai wang tang counseling phai wang tang khôn nhớ bu phai ang pha hay yang ơi cô nhớ khá tông mà bu missionary sholak tinasa mangu bu nhớ mà missionary sholak tinasa ta mà cả đã cho wong pong hadawa Reverend Dr. Pongba a family iman knowledge iman property iman tu hang out hadawa meeting na ang dam na tao ka ô wang tang ka wang Reverend Dr. Pongba ni chai na yak chai ma nang wang tang counseling phai tam man yam ma chila se se ba ang pha la te ba teng lak bo yo ngona ô wang tang ka wang ta ma tao hong ha tao shen ngu nyu ha yin nam lak tin se ngona e no nok sa e family e ministry ka wang ni chai ye ta ba ang pha ano ta mana lai khong gu mu tin se khắc xua trong tâm lắc tin se ta ma among nya na among ado ta mai Sunday school mung pu ba yak pai na mo wang yang tong mo pu la yak ma shu bulan ha ta wang ngai ni bu ko nya ka tong ba Christian atep ngai ni bu ko nya ang jing hayam lan sa ki tam yang ngona o ba ka ha ta ta ni chai nang mi ka lai ya nang a nyeu lai ya ang tam pha o wang ta ka wang anu ta ma ko nya pang chim ma development cha mi ke yinge bu development cha ta ha do ministry ma world son ang yang ngona ha do tôi sao ko nya kha to ta tôi me ling bu chai tam pha chao lan bu chai tam pha ô wang tang a cha ba kha wa anu ta ma ha do ko nya pang chim ma church evangelism secretary Reverend Chemyo ngona ha do lan education secretary Reverend Pai Wang ngona college principal Sao San Pa Pang Wang ngona iman teacher staff lan ngona faculty staff lan ngona ano ta mai man pion chu kita ngona librarian ngona teaching staff hatawa ngai ni bu education ngai ni bu church leader jinese iman ta theology trend jinese ang bu ka dalan cha phai ma cha phai ma cha kawa mi ke lai chang lai ya ni chai iman ta te bai academic program ma wang ngo ya ang ha hatawa otai kan ma teman mok mi ke bu ka ma mong mai lak ngona iman tu so ang pha tau sa ha achi pion chu ki dalan ngona tau sa ha achi travel an ngona hatau achu balan youth secretary executive secretary women secretary mission secretary child evangelism education secretary mission secretary evangelist akung hatolana pukap anom yimyu daida angba angya wangshu wangsa pinai ang hakia mayamabu hongle mong mai bu nhớ chưa mà ngôi sĩ bu apa wong pong yang sa nang hata man nang sinik bu china paya te ba ka ta mongona o wang thang ka wang to mana a bu asing hadolan sina to mana a do yo wang tang ayan kaung di yo bu hata ka wang min to mana bela kai wang ngoi bu to man chua ba nang min pronouncement la kai wang ngoi bu tau de ke akyama bu jina ta kai ko nyak pang chim ma achu balan ơi say iman ta ni chạy nanga ý đâu yak lan pak tak ia hang ling bisi yak lan pak tak ia matai bisi yak lan pak tak kunya kau tong makada cha no hoi ya pang ya palak lampau ye dai lak
tala ye lak anu yiling lak hatalan malak tenesa youth secretary lan mission secretary lan executive secretary lan evangelist drum ngupalang teachers lan hatalan acu balan kawang yang ang dampa nada de jesu me yup nang ke talan se mo ba nang mong amen. I wish I must wear cognac in this kind of catering of Jubilee. Anyway, it is with great joy and honor I'm standing here on behalf of the Baptist Church Changi, late Reverend Longri's native village and church. First of all, I bring greetings, warm greetings from Baptist Church Changi and also from all the entire Changi community in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Before I deliver my short speech, on behalf of the Changi community, we just want to offer a small token of love and acknowledgement. So may I call upon our Executive Secretary, Sir Reverend Machin Konyak, to please come up here and deliver our short, small token of gift. Since you are celebrating the 75 years of Jubilee, Platinum Jubilee, we want to offer a sum of rupees 75,000 along with our Changi local, this earthen boat. This is a local made. We want to present this earthen boat to keep in our KPP office chamber. Respected chairperson of this program, esteemed speakers from different organizations like CBCNI, NBCC, all esteemed invitees, special guests, and my dear friends. On this history occasion of Platinum Jubilee of Konyak Baptist Pomenuk Pangcham. I can pronounce in that way only, KPP. Let us acknowledge the contribution of those who have gone before us and on whose shoulder we now stand. Celebrating 75 years Jubilee is a momentous occasion. And having come this far, we truly deserve to celebrate thanksgiving and offer praises to our Almighty God and honor our pioneer leaders who have made this Jubilee reality. 1 week ahead, when I talked with our Executive Secretary, Sir Reverend Machin Konyak, he told me in this way, let me say Nakamis. Idu Platinum Jubilee di Changi Baptist Church bro kiman junaya si kusi.
ami goise ami logot tuida tikan aro ekta driver hobo. Since my senior pastor he couldn't turn up because we the Changi community ami kan bi January day 125 years we are going to celebrate Kwasku Centennial, and for that jubilee we are also busy doing this and that, going here and there. So instead of our senior pastor, I turn up and stand on behalf of our senior pastor. So, Sir Reverend Machin Kunya bro goise, edu chobuli du le, mathadi choli na thakagan sob jama kore ase goise, taklogan sob jama kore ase goise. Aro ami kali bura aigina sai sile, ami nishina choli na thaka pishi dikigina, ami ekdam khoshi. Anyway, it is difficult to imagine what the Kunyas and our people would have been like if the gospel of Christ had not been brought to us by the pioneer missionary like late Reverend Long Liao in the early part of the 20th century. However, it can be said without any shadow of doubt that the Kunyak Nagas and our land have been immensely blessed and benefited in countless ways through the gospel of Christ. Jubilee is a time to examine ourselves to say whether we are imbibing and exhibiting the basic Christian virtues such as forgiveness, humility, love, and sacrifices for others, which are also the greatest need of the present Naga society at this critical juncture of our society or history. 75 years seems like a long time, but it has buzzed away with a blink of an eye. Therefore, after almost 75 years of receiving the light of the gospel, it is a time to retrospect and introspect to see if we are doing enough of spreading the gospel of Christ or fulfilling the Great Commission to the outermost part of the world. Lastly but not the least, may this Jubilee be a renewal of our commitment in covenant with God and with one another in order to enhance greater relationship between God and His church and for the continuous mission and ministry of the church through Kunyak Baptist Pominuk Pangjam, KBBP. May God bless Kunyak Baptist Pominuk Pangjam. Thank you. Mula din namay. Ini teman hai chongba. Isi debu executive secretary Wayang ngobu Konyak Mission Center me during Sosan Bulan. Speakers from outside of the state and from within the state. All the distinguished guests, invitees, ano Reverend Rita Sang President Nium Balan Ching Soli Lim Paibu Yaman Woyang Paibu Ocean Oyen Puno Kadalang Wanang Kongumbu Ingokma Hibak Yanang Lakay Miningo Mongta Meng Nang Mini Ubang Se Awang Ne KU Headquarter Apex Mubu Mulan Ase the
kawang yang salam ya apa na Jubilee mong mengaw si nang mong mengawa không cái bị số năng bé yao iklak ngay như iklak hayang boy tini teman hatau ma chem buah hangge iya wang yang hatau tini 75 years Platinum Jubilee ngui boy se teman hatau de yasan lak changonang tau dai buah ka tong nyu ma tau pak bune ji chi ma 4,200 religions tau sing oku hatau ngonang hayang ba hatau ma mang chong cha hai ngonang only one tomb hatau ngonang mang chong cha hai ngonang ene hatau ma kata cha hai ngonang mang chong cha kata cha hatau kata a aubu molon mi jamalak anu ya hatang okpu ngibu hatau wa jisu teman hatau ating lakbu tau jine tinyi teman hatau me jimbua alau dino atau alau de meng bulan alau denomination meng bulan hatau me yepai baptis kristen sa teman paina asongwan de wangwan do hakubu ngopu tinyi bai hangi bai ya phang ngoya teman hatau juwan de jamle lang ngai nang Teu khai, tadi teman sing laka, kawang tak ting lakpu, oksigen, hospital me oksigen habu cali ngona, tak palan de oksigen panang, abu hatu oksigen ya ngai lakai, tak palina, teman kawang tak ting lakpu abu kawang pu yan lakai, oksigen ya dah memang temana lilaki temana anu kasi teman de colak temana kasi rahan melak hatau de eting lak pulang ona temana hanggawang busi hatau hipak me komuniket ni melak yanang bukai saat teman bay jangki mebulong bulan itu ke taibi konya kase se ibu aro au khan bra ani dese Kristeni di Reverend Longri bra amakan itu bisi surprise kuro lagi itu dem de kinaga communicate kurise kina guna ahis itu surprise ekta itu gane thank you amakan bi au brahe jonam kura laga Kristeni di ase jingram bi nenok acak muajang amakan bi au kata kuro lagi itu Platinum Jubilee amakan lobule ase enaga nohoi lui ase tau jingne tau hubwa hangne ya busi ami teman be executive secretary atam ja I hau bu chaige meni nium bana nang alau chingmo yang sa anang alau chingmo lak hadau chinglan nang mongmeng tam tau nga tai bu nang chongo ya yang ama chinglan na mana hadau paste ya mongmeng tai bu tam bu dia amatinya ameng men lagi ngo tenyi yob lagi ngo bisnis ende ngo bo benji mong me tai bo nang ga tenyi yob lagi ngo namana yob hang nyau hempu nyau ko ma tamano ating balik nga yong geja ka bang sisem tau mong me ngo ke timni ba ma tai sai ngo ke tau tenyi ameng men ba yo Platinum Jubilee men me I geja teman mong ba yanang chu ba nyau tapi hatu kita man yenang nak jenengang. Iyang buki awi ya apa busi, hangki ya apa busi, hatu ya apa nunggu lak awi jatuh bukai. Temana singcang singaling nang bukai. Siapa? Kata aling bungi yang miyo hakaling nang jasa apa yang ling bulan kung temana. Hayang bu awang na wang bulana ngiu yingi tau, kemu ye kem tau, bulana ling wang bukai. Tinya hatu ya apa nunggu ibu. Iman tu mijong palak, ihu alan tu. Yo pu macam lak muhim maju lak teman tinggi atau macam nang cah mau 50 me iyang tinggi 75 years I ok yang hayang bu teman I ok mango na Platinum Jubilee ngwela
Sendiri ngolak teman siso bo teman wang bengu inang ke. Hada wang bengu ngolak, hada wang bengu ngolak teman inang ke. Hayang boy nanga nang au beli lak nang yesing bukai. Hada diet nang singa. Han mong singa nang time singa. Ligeng singa nang yesing bukai. Hada sing nang lilak ni sing bulai goya. Yanang no tau kusin tong na. Hayang boy tau sing nang ke. Teman lilak ni ya ni jam hai lilak. Ni jam. Bu ni jam. Li bu ni jam. Ameng ngai bu ni jam ngai nang. Teman li bu ni jam lilak. Atau deta atau sing nang. Ni jam lilak. Ambai ling bu ni jam ling galak. Ameng ling bu ni jam ling galak. Anu li bu ni jam lilak. Bu ni jam bu. Teman atau sing lang. Tanya atau macam bulan siong buah conference tai ngoi abu pangjim tai ngoi abu gari ma tai bu siong ngang ba tawa ya ma tai ngoi angge jingja mu tai buah jingja ma ya cha pum lak next jing ya cha pum lak ni mu ngoi bu jing mu kem angge ni cha ma ye chi ni lim mu ngoi bu jing mu kem angge lam yanang hatau hibang ma ya abu Christianity hai hatau lande ya sandu ja Tanya teman hangi busi, nemnya magari lampaya, gypsy haya, pickup haya bolero pelak si, atau heng tong lak, ano atau tong gari yang ngui nang ja, atau tu hel ya, fo hel ya pelak si, atau tong lak, ngui peme, nemjing, nok kahang ngun angge, badom etes cia, no, atau badom etes angge yo, si, ano atau no jam hangi busi. Komota English komot cia. No. Teman ano, sah atau ba juan no teman ngai bu he. Asong wan di bulan jam tu. Tahu no he. Ni canggih tahu no he. Teman yin balan, teman yin lakpu nok lana special. Nam no boleh teman dah nok he aceng hacai yang tahu pisim atau ke round pisim mai wang sim atau he teman jing literal lingop he. Short pu yamai, yai ta lak nen nyambu nyam. Hangga tolong yang besok tu tu, amai mak akai kui tibu, lah sah tu japan, akai kui tiba bu, yang mai, hadu japan teman kemo yang ke, yom lok pelak yang, hema bu yom lok, ngok bande nikah si bande, saat ini ngok bu kui ak mu hadu anu kiang anu teman song tu lok tepai, hai hana tu yang mai, hadu japan macing ni bu. Ano yang si dah tu, kuyu teman bersingo, akhau teman bercam singo, hanggi kuyu hai ak bercing nyubu, ya teman, ngok yang ke, tahu yang ke, tahu ni pong tahu yang ke, teman hadu jepong bulan mang onang ber, gari sama pu bay bulan onang ber, hadu ya tahu ngok yang ke, tahu kem yang ke, alang lan pun cesai tu yang ke, tinggi bulan pun cesai nak, saat teman na middle mengonang teman, tahu jenis sing nak. Tini ngani cuban yung may bu teman nginang. Hawan deh, yang de lai bu, yung akat de lai. Yang atau kak mak macam saya inlak, atau ameng atau bayar ating ba original cinang biang, organic cinang bu yang yang uya cau bu atau ya inlak atau yang lak. Fail deh yenang, hawan deh. Anu, nahalan obe litrin dah lagi. Nah, kita halan daya boy. Hadau mahai upu cayong main upu nyai sempu upu. Nah halan jing na hadau habin lak na kui de nyak lak. Teman cayong ma oyo sedang. Oyo nyak lak. Nyak bande alau yubi ba kui be ba iman kui man be man be chang lak. Ating dah tu. Anu iman jing mata jing min pe ke selak iman kui tam kama. Hadau mata jing kui ba. Hadau mata lan jing utam de selak. Nah, kung haulak. Kuya yo, interesting, yo hak solak. Yang gongbong aji hawan deh, yang ye jam. Hado ya pan becong boja. Kui tu nohoi, alau kui tu tahu si ibu ngohoi. Hado ngobu. Iman kui yetam. Hayang boy iman nok ponglan kui. Sing nam kui tu mana? Jangan nang bo. Ano aktu hak kecang ngobu.
atau ya teman jing menu teman keulan atam atau ngabu kat ling bujang ibu yang pan mesiwan de pan mesiwan do yurin taibu atau kat atau ngaibu kat ling bu he tini ngaya teman pan mejesi an mau yu atau bu yurin ye tai hong kem among sa ta tai bu jin kat ling lak ketau ambu jon lak semenyi teman atau ngau ngopu lai cai bu atau teman ngi sona tau khai tau naman de ihu buah Ladinem jubli ya yang lai cai bu yenang bu de ya him bu yang se le nang ge golden jubilee ya ngo yang lai cai bu yenang de ya him bu se to ha lai ong nang ge teman ko nyaka man lai cai tau nu he man lai cai sa do ha do Ladinem jubilee de tau ngau lak ama yawang hang na tau 70 man ngoi 75 years tau hang ge nyau lak hang ge ngau lak ka do ngona saat mana sing laga namanya nyau ngunang kyo missionary ha japan sola kai tini bu hado Ladinem jubilee kaya no nyau balan ta menga ling balan menga teman ling nyau ba nangu malak to malak tini nganya jing mapaya bo ling soyang ngo yang jabat taya bo ling soyang ngo jing balan teman ling lak kanu anang bude manling bukan tai lak sini teman hai tai haja nyau balan tak mengha tini jubilee ma teman hai ada ubah hang na tai abu min ya da ubah tu tai lak ngo nau si nau saat tai yang acai ma tuiling so san lak aci bengo hado teman jam te tu kai ma bu kat dalan teman jam saya tui melik nang ngau ting inang kanang sipsi nang hayang boy temana kanya boy miktak nang sipsi ya boy miktak nang au heng nang ang boy katong nyume mikyetak bua cha sahango nang ge au hu de mikyetak hado oisi Jisu Krista hu de mikyetak temana miktak bu hado au hidu mikyetak bu Jisu Krista temana tahu saya ide tiang bu, coba tiang bu hado jadi teman anu jangan bu, teman baik pak humbu, teman hado saya sing lang orang, teman bu bangui orang, kawang yo om kema bangui bu hangu mining anang, kawang om bu bangui lah bu, hado jangan, oke, mi yin balan nunggu wante ngau lau i ngau boy, hipak nang jangya bu serak, ngau ya cai tu bu deh, hado kia. Iman hipagi abu ya sekelak tu kaya tahu. Teman keju, tini keju table mana? Hayang boy menyiu tahu. Banyak gijit officers atau umpai orang boy iman tahu. Iman annual meeting tahu ngau yang ke. Tahu payah mai pi ngopu keju. Tahu nu ngopu keju tahu. Tini atau dustbin tahu boy tu ke. Tawas akiu dustbin. Nama nak kong kem hanimbu, anu emang hanimbu dustbin sa apa yang on. Au be, you lakai keyu idang cha, keyu sainang cha, se iban dah tahu, yo ong bong si ong bela official ngop ande. Ni cai keyu hang na yubu, keyu hang na tuai debu, saya hang na habu se ingop tahu. Au be phau balan jam lui lakai, hatu ba keyu ke maya pe. Atau keyu ling kemai anu atau ma keyu tu ji, no. Jam lui se yu kema keyu yamai, keyu yu hak bulan yang se i, anade fau yang se i, au ber fau bulan teman tu ide lah kai, no. Hamanda keyu lan itu, keyu lan mini ke, keyu lan mini ngau yang ke, no. Atau dustbin mesti teman ngona, sah. Ngau mang orang yang berpai mana hipak pakai mangang olak, temanu meeting ngopo jina, DC tai biang, temanu anu banyak yang metai malah, atau ngopo jina, namanda, atau ma full son ya olak, temanu tai lak, atau ma biunang, ini
Nagalan me NLTP Act. Atau je yo ong ingon. Total Prohibition Act yang mai ngona atau live na lak yemang lak atau ngona. Hayang bono. Ko nya ka chana meng ha. Ko nya ka ngau ta pau ha. Tanyi naman atau decision ya kai. Declaration ha kai. Nagalan atau live na meng lak ilak aja. Ko nya ka live na meng lak si ibu me au ngau ya pau lak bungubong. Atau kayu tebel atau ina. Hadau tu teman lah yang lang orang. Anu, yo pun cim laki na hadau ngau cai nang. Ngai ni 18 December me tripartite talk. State government, ENPU, anu ministry, home ministry lan tripartite talk 18 mengona. Ngau mai ngau laki na. Ating ba teman atek bu tau laki na, mula na yo pu mu om gai, yo pu mu cim gai, atau naman te ngau jai nang. Anu pang nyu ha sing laki na, cing balan ngunga ngok pu, hanggai no saya ye laki na, teman district lim yu ngok nang, konyak tinyi teman na, hayang boy, teman menyi Agos, 28 Agos me CM bahoyang ge, awan de CM yang ge, awang ne 2021 maya habu General Census maya atau General Census 2026 me ya lak tahu pai me hanghi iya boy atau wa administrative reform atau ling lak ini setai nangge se ibu ngau bu konyak lan ma inang yesing wina cing balan inang aboy abu district tolak tau bu au district tau lak anu lim halak si ibu no dijit nakir mora pungu halak si ibu ma inang hayang boy aceng hacetan gai ngani Mas April mawang yang General Census telak atau pheme publication publish ni menglak meng pheme lai pheme atau teman de hangga sizing ni menglak ai atau menglak teman de CM atau iyangge tu kai pangjim aja sio konyak de ibu KU aja sio konyak de ibu KSU aja sio KNS KSU konyak de ibu teman cah teman enam KU hang de ibu KU wa konyak union aja anya ne public lan anya ne phau balan tai buang KSU ba office beran teman de nyek po ya setai bu ayang KU si bu konyak union atau singya konyak union atau menangu ombu KU menangu ombu atau ombu atau singkai tu kai teman lig yang bok heng wina hangum maling neman yopu me jamu apa yopu me tai tu apa juanya me bu mangonam si sau me atu sangonam si sau me jom sangonam atau ombu yan lakina konyak cat yan lakina konyak cat mai ngol lakina muilan yopu me cimpau se yopu om apa se tinyi atau me cimbulan de pireri kus atau KU table bukatam nang atau Platinum Jubilee siang konyak jelak peka wang moemen pa husoi Konjong Higher Secondary School, students na loklak hema, pungaw amay wangay American Mission mapu au Catalan de pa atam,
tau mabu konyak tepa tau wangai konyak ke alau landa pa atambu hayanga yelak pa atam lak te lepu pai wangai tau send the light selok lak monang.
katalana mai maya chaya lai hu te ni kunyak cha hai lon pu te ka wang de men yong pu fa ha mission sender ep lang yu jing yam wan te wak jing mong mai saya ka tok fa tam chẳng khi mơ bu rê bên lòng rê bay yang wak chừng cả tông mơ ở cùng hoàng nhị sẽ ép lăng như chừng ở la yam van tơ wak chừng mu la sâm mình cu nhồi pha hoàng bên ta phải mơ bên lì ngồi ngó yang khi có hoàng ngâu ở cùng hoàng bu nhồi yên năng bu ka hoàng ngâu ha hai yên thế ni con nhạc ca tông mất ti si wa nang ni bu yam ching tang ngồi đờ bu hai ba con nhạc ca mất lạc man bên nhau sai đang mơ hoàng lam lam bu yong wan hallelujah 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 yung wan ba men yung ha. Tenap teman fai ilak lai awang ma puda bangau phong pan mawuk liang tat mabu dan mengau ngai o yung wan bada menyong bu hado i min pong dam do i hang hi leng yang gi chat lan de China dam do i da lok tam do i menyong bu hem lok tam do ia lengbu ya sanyali tui solan China tamdo i achau ba men mukti siwado au yin mong jang e yungwan ba yamnang hongli mong do yungwan ba hayang e i wongnang bu yamdo yalak pa i umbu yamdo i ya sanyali tui solan lengbu ya sanlak ia lengbu ngau fan dambu ia fabu tay đâu đâu o i sâu san ba Israel hayim lan Jacob hayim ia leng yang bulan ia teman kawang yungwan ba ngonang i ngau kem lana kadong nu nobu chingne ngonang ia chiang bu obio tabe hang hiba ia cindok te chin ngolak chingne leng halan dong ya kawang ngau ibwa yang ngacai bola ada sede moy manfa
Glory to God in the highest. With much joy in my heart, I am standing here this morning with a very special package of blessing. Few weeks back, our executive secretary, Reverend L. Merchant, called me and he asked me to speak in Ao. That's my local dialect. I was overjoyed because it is an honor for me as an Ao to speak Ao while ministering to the Konyaks. And some of you may be wondering why this arrangement has made. But the fact is that many of our elderly parents in particular, many of them could not be here, but they are there attending in our celebration through various media platforms. And so considering our elderly men and women, Ama Papa Kam, in order to let them clearly understand the message, I think it was a wise decision on the part of KPP leaders to come up with this idea. And you know what? This particular arrangement also tells me and also reminds me about the beautiful and the strong relationship that exists between the Konyaks and the Aos. And therefore, let us continue to give thanks to God. I trust that our Secretary General CPCNI, Reverend Dr. Nam Singh, my colleagues from Nagaland Baptist Church Council, and also from other convention from the Northeast India will kindly bear with us. From now, let's go and see what the Lord have prepared for all of us. Asunok Achakia kum tsibua sir mi maliba Executive Secretary Reverend L. Merchant asir sindapaliba atianodam ajak. Aman Moilana Wangshim Pa Angbu Reverend Merchant Executive Secretary Heyang Chamatabu Pangyuha Asay. Nagaland Baptist Church Council nungi nanuk achaktan isu tamim salam asar kem netter bungu achungba tepenla lemsadaber. NBCC Stop Lan Mapu Taman Pangchum de Jisu Krista Mayayang Salam Panang Tau Hei Chamsa Wang Piang Tenyit Mangang Webu Hadau Mong Mayo Singnatam Nang. Tana buba sendap ka bajonong itanzakse anong jini mapang introduction nung talanga mintu gidang sangarmudang yauza. Tamana Nishu Bayom Noka Chaba Jim Wang Lakai Hebak Lau Ayalak Shokon Ayalak. Takamya asunok NBCC Kabok Aliba Association Pezidashi Chubali Palalamunger. Hadau ni ma taman association nit association pelima yo nyema chamsa hadau platinum jubilee nyoina. November ida nung liang may association kam nuklangka achungba mungugo. Liang may association ma wangbyang khoja ngoibu jubilee yang ke. Asar tang kasama bang nung Jekasang ringma asar asunukta kam netter pungu achungba tabla penjonga munger. Yang atani taman fai chamsa wanyak pangchum Jakasang ringma ado 75 jubilee chamsin nyoina. NBCC gabuk KPP ya na KPPP 3 times na KPPP ya kangarang tashita asar tamang kadadaliba association kalir. NBCC fang mongobu pangchum lan yoma wanyak pangchum ma yo nga mongbu mongnangbu monghimbu pangchum jangonang.
Asuriba jagi NBCC nungi unok tenzakardam lungso arwa nanoktan peladaper. tàu chừng này tụi mình NPCC mình ngộ bu lan nó man phải không lấy mong mày bây nó man phải chấm nang NBCC nung asan kunyak ngur chair staff assembly. NPCC mà tụi mình coi nhắc bằng chấm lim ngộ nang Mana ni nunuki NBCC adama sarasadam jang da mabishar. yalak pa nó man NPCC chừng này yop chấm pha sa yop tông nang Tekchen lainungi tsungrumu asam akidata yamaizungner. alang ba lai mu bu akan lim ngayang taman phak iunang Mizung Genesis Lipuk Genesis chapter 2 verse 18 ni English nungazungtse aser remember kunyak nungazungtse. Genesis chapter 2 verse 18 I read, "It is not good that the man should be alone. I will make a helper suitable for him." Next one. tàu phải mà yong wan ba cao ngang cả ta sa ngộ lak yamai ta chấm phong lak chừng này phải siêu bu cha linh lak Genesis chapter 1 verses 27 and 28. So God created them, male and female, He created them. God blessed them, and God said, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." hayang ka wang yoi ki ka ta ling ngai ka wang li bu ma ngai ne tam natan hayang sako man ngai ne tam hayang ka wang man muhiman tam hayang ka wang man te chalon do hayang ma wang ngai do hayang ka dok nyu ma ne tam ha do tik ok do. As we continue to listen to the reading of the Word of God, may I have the congregation to kindly stand. Asunok ajakan nuktaktian utsangremu kazungse. I'm reading the third Bible passage from 1 Chronicles chapter 16 verse 12. Remember the wonders he has done, his miracles, and the judgments he pronounced. They're true. Yasanyali tui shaulan lingbu, yasalak lingbu, ngaupan tampu, fabu, taito ya. Ikilo po ibo. Thank you. Sengremer tesengmangze temiyum kipungnong acang shuba meteta mungba penjong. Kawang akan bujiang, yoi noksama apung tawa singyang ngobulan jambu pangjem. Celebrating God's amazing love in the family, and we all know that the foundation of the family is God. Kipung tenzakpaya nisung mim jiri puratata tenzakpamasa. Noksa cha akung wang bua kadalan haka lingne se linga ngai bu tui cha yiji. Kipung ya luktinu nengdak pagi asunuki yang luba kipung masa. Noksa taman khungtap ma wongbong namyang bu jingna taman lingbu noksa yiji. Asunok supaliba nong nengdak pagi kipung ya akamer masa. Taman bu wanglam wongbong namyang bu jingna hadau noksa wang bu yiji akung wang bu yiji. Kin kitung utse tali cembi zada ma kipung ya yang luba masa. Chat thaili ngawlak jingna sa taman noksa linga ngai bu yiji. Saga kipung ya tsengremi tetenzak iten nong tenzaka tokse. Hayang boy noksa ja lingbuwa kawang akung wang wande iten bema bisama lingawang yangke. Family is not a social invention
It is not a cultural custom, not a tribal tradition. Sakal lipuk ana mitzer pedunong ashibama tepurka aser tetzer kana longchemer kipungji tenzetze zengrem tematiba sendongliasa. Katam yang han ma ibu kia sekoja netanja sipe sayanga noksaja lenglak jengne kawanga akungwangku noksangonang. Iba kipungya ke alimanong zengrmer yimli peri takzadama zengremi tenzak. Hado noksa akungwang bua kadong nyuma kawang angcing calon lak jengne wangoi tam lak jengne linga wangyang ke. Kipung nongji zengrmer yimli aserpa temishiba rendak zadama zengremi kipungya yanglo. Kawang hado noksa lingbua kawang angcing calon lak jengne wangai ngoi tam lak jengne hado miktak pui kawang noksa ling. Kipung akam zadama kamagi apansar kipung kamdak ziba banongya matamer. Noksa cha ne miang bua wang ngoi bu hibak cha ngoi bu kaise linga tambu odo ma shobu jiji. Saga kipung jaki zengrem akam ziba zengrem mi malidak zadama zengrem mi yang lupa kipung nongya tukpa boredom asunok clear. Yang boy noksa kawang te nyamlak kawang te kalak kawang mikti siwa ngolak jengne se lingbu noksa mabu pu bai bu hayamlan taman hada macam ngona. Kipung nong asunok tupu ka ser tetsu ka ser tanur ka marudang tepela mabang aiban achuror. Noksa me nyu ja ki pa ja ki hayam ki sengo bai wande mong meang lak mong mai lak mabu hawa bayang ki. Tim tam sisa polu kodat palala kipung dangi arur. Sanga sausi mong sang mong meang ibu yukempa noksa da paina. Saga idam mabang acak cia sunuki aram zat zadama zengram temiyam kipung denci teti tenalir. Haleluya. Yang boy tauki bu sangsi kong kim nan oklak jengne se kawang teman te nan oklak angan wong fayang noksa wene tamna. Asunuk kipung den zengram temiyam tenamalia sibo. Asunuk kipung nong tim tem arudang asunuki maram zat tsubaliasa. Taman noksalan me kawang sipsi o mayengo sipang. Yuse kama kawang o mayengo sipang. Taman yetik yanenok pa ngai hak sibu. Tepu asir tetsi asir tanur shirang ba mabunong zengremdang sara sademdang zengremi anap tsubado zengrem temiyam. Noksa me inyu ipa yuse kama hayamlan takwande au ba kawang de yob yabe kawang maye tambua kawang kanbu ngonang. Tanur akin sita zengremdang sara sademba pai mua tsubache zengrem temiyam ajanga. Nah yahu kucingna kawang de yak kai se yuwan de kawang hadau naha noksa de mui man bua kawang kanbu. Tekanong sen bria malidang zengremi sen lemang palala nongi mua tsubado zengrem temiyam. Tamanyak mangin wangan ngoy yenang wante kawang de yop wante kawang lamnyu yoyoy matanga singengin mui man bua kawang kanbu ngonang. Tasba kipungnong atalokar temulong shiranga lidang tesinap akatsubado zengram temiyam. Noksa me libu yapan hawyang mongsang mongmyang ngok wante toloy may mong may hadau pha tambua kawang kanbu ngonang. Tashidak tulua kitower hospital di temulong shiranga audang anaptsubado zengram temiyam ajang anaptsa. Taman ma takhai din amyang kauyang mongsang mongmyang hospital de kawang de yopa ngok wante kawang taman de may tam ner kipungnong tanurdam acak chungwa zengteter mapangutet pache zengram temiyam. Neno noksa mangobun na halan kong kimbu lain yaw okyang ano moilan service to bua kawang kanbu ngonang. Zengrami ner kipungdang mimba indang shisadang ra nanuki ano ay ka film dutsa. Kawang no man de mui man bu kanbu jiang over may yaklan pakai ilay lakay ano may kawang minyong lak mikti siwalak ngonang. Iba jagi mizung puti buyang tabu tertrok trana nong. Zengrammer teseng mangzi maba inyak pa. Tau jeng na awang pa buta banga afong panmawok panmanime kawang yasan nyale tuiling buciang. Pa saya dia mabadam. Yasan nyale tui saulan. Asir pa upentang gazaka yuk padam film detsada masyalir. Hayang ngaupan bu jiang
Taiwan de taman yasan lak ngonang. 금 늦들 붕와 종바 번종몽와 선옥 아몽을 Wang biang tenyit mga ngoy bu mo taman mo nang. 사가 아승 기붕당 증르미 야리아 아루바 아마도브라 방라 이바제 라이시바 아누마스자 Hayang boy taman noksa lante. Taman noksa da kawang mui man bulan piwin yang ngokoma. Hadawa kawang sisema yoong bu foi bu ayong ngokala. 증르미 기붕남 띠약즈 아카츠바제 수야복야즈 아서 전디른닥즈자다마 아카츠 Kawang noksa da fabung tuya ma chalolak hayang hadaw tik oklak hadaw fayang ki. 사가 수야복야즈바 기승하다마 마스 사가 동디방카 리북가가 농지 시알리르 Chalolak chiang sha ibu aci hayang boy anyay na akyang nyu cha adu katamyangan lai mu fa ngonang. 아농지 이빠지 그지다 서라방라 아즈욱 즈아다마다 시알리르 Hadaw hanghi si kama tik oklak tik pau oklak hadaw ngonang. 알리마 승아 지르누 수야부야다 즈바제 마스 Kadong nyu ma tam chalon na tambu tau sha yici. population 른닥 즈바 바지 마스 Sangtoy pang na tambu tau sha yici. 사가 수야부야바 아스 른닥 즈바던 클라미 증르미 띠약즈 아삼부바 아시바제 이듬지 아즈우강 다시알리르 Chalon tamlak nisibu ba ma taulan wangoy chong na tamlak singaman tamlak tau fay ma taulan tik pau oklak hadaw lim. 이바 아즈욱 즈바 다시지 뜻부담 뜻즈담 기승는 마스 사가 다놀듬는 마 아카잘리르 Hadaw tik oklak wonga nyuhay ba da yici na halan do fa ngonang. 이바 다즈욱바 단라지 드너 알리마농 증름 트미움 앙아드다 기봉알리즈 라이시베 사yor Hadaw ki bu singyang singbu fay noksame kawang chute ata dangay tamlak ayang emik ti sewalak taman toy ngona. 사가 아이벤 아수누 기봉농 팀 점마독당 아수누기 증름 아마독을 Ayang boy awa noksame sanga so si pailakay awanda taman kawang piwin nang. 증름이 머물룽바 러망농 아수누기 짜car Kawang ayamong bulam mataman kem nang. 드물룽 시랑닥절 Mong meng na tam nang. 증름 아이나 독닥절 Kawang mong singay na tam nang. 우즈 기봉아장가 증름 라사닥절 Taman noksa kaya kawang mong singay na tam nang. 게타금 염야장아 증름 짜시닥절 Nyungo wanglam kaya kawang mong meng na tam nang. 우즈 기봉 덜롱농 이 유가 이 아첨바기 증름 짜시르 Taman noksame yu yawa ano yu yinga hadaw kuibu kaya kawang mong meng na tam nang. 이 점마 이 유가 알리자드마 기봉야 증름이 트녁닥즈바 마사 Yu yinga yu yawa ngolak chengna kawang noksa akung wang bu yici. 사가 증름 증당 아첨마루와 알리자드마 기봉야 짜타 Hayang boy kawang sisome inyay ngolak chengna kawang noksa nikangay. 너승 사무엘 따보 안나가농지 꾸당 아수누기를 브랑디르 Awang ba Samuel apongni ma lay ka mataman ngela. 일리 부디르 기봉농 따승 망즈 아탈룩바 줄루아 앙우차 Ili ngang pa nok ma yasan lang tuiso ngay bu taman ngenang. 일리야 티심득 부디르 갈리아사 Ilia yung li ngay bu ngang pa janang oyang ge. 이스라엘 마닥바 우분당을 갈리아사 Israel kung kimbuda mga alfan pa janang oyang ge. 증름이 일리야술 기농자는 짜바수아나 무아차 Kawang ili yang isako ni da natanahan ni mo mantam. 사가 일리얼 기봉이 증름 아는마 알리즈 사탄적 Hayang boy ili noksa ma kawang fay taibu tuy lingna akong wang. 승양루는 아까츠바 털라바듬 아 작지 뻘누기 털라츠 탄적 Piso de to na fa bulan haaying kung kimbu ya pa yang hadaw fay kawang de tolak tin akong wang. 일리야슬 바치르미 자푸자리 마바약 Ili yang hayam lan nu sak putuiling. 늑타방다 마바약 Huingam putuiling. 증름 클름바 뜨섬농아 증름 짜시즈사 뻘누기 따면은 마바이약 Kawang de kimbu nyoy mayo kawang mong meng lak na iman anu tuiling. 부디르 가사가 일리 발치르듬 중아 마죽탁 Ngang pa jana meng ya boy. Ili hayam lan tikay o. 아농지 증름 증당 일리얼 기봉지 따마구글 기봉카 아감
tàu khi cao ang si sâu mà eli nóc sa yok isang buta ne ngoyang ke Saga tsengram tamiya majanga ilir kipungdangi anger kayuk. hayang boy cao ang kan bu kaya cao ang sipsi kaya eli nóc sa tang de cao ang hiba cha sho Anger tenangji lai shiba nong zilwa malay saga ibache yok ta shalir. hatau eli nyang ba tang de son bu hiba minna bible manyani jenang hayang boy bible me enang Tsengrami nyang ba cha son Tsengrami ilir kipung kangamim bagi iba anger ji melan shita da ma usang bener yok. cao ang hatau nyang ba de nóc sa di yong kan bu jing ne iman chele tamlak jing ne sa cao ang hiba son Saga ili asir bar kipungi iba anger temelan shiba ula ji magizak. hayang boy ili yang enong noksa tau ba hiba ngaulan eman aya Anong ji bar kipungdangi lentong tuluaro. tau jeng ne enok ta wang tu ayong pai Asem kunyak nungurdam yakin chongchonga angang. taman konyak lan hatau chiang chama lu te to Sekcir Philistine nungurdan raradang bar chabaso anar prunglaji ken nungdang stapset. viba chat philistia lan vai hokwan de hatau ngang ba e ha ni cha mong ma mo ni to yang ke Kipung kanongi chabasoana ken nungdang asbaje sekcir lapset baje demulung shirang zaka. noksa ja ma bu e che enau ni cha ma viba tu win bua mong myang lak to ingonang Zengremer temishi sengden barnuk tenali baja zengremi akinatok the ark of the covenant. achau ngau kyang poksa hatau wa iman chat phai live anu iman noksa bang ya boy hatau wongo ka wang ya dai Kudang ili iba usangji angashe. au be elia hatau ngau lancaya be Papa mentenong aman aser teseleni lau. ia e shot ching ma shot hayang phai kau de e Tuyeta. Patukung raksa. e ngim phak yang ke Aser idakje ili atanga sadok. hayang atau kan ma eling yang ba li yang ke Pajabasu tepuzeka tanur nusu mabang tongor liasa. iha cha shokonyu hatawa nau wangai ngelak hebak o ngo yang ke Kinungbu asba usang angasir kalen tanur suli ano auksar kinungzeji sadok. e natan ba libu ngau lancai yang tau ba shoko wangai isok e nau wangai ngi bu macam se e tau ma li yang ke Ilir kibungnungi zengremer senzu wangshiji piladok. ili noksa matanga kawang mitisi wa yanadai Asem kuyak nungar kibungnungalir atianudam. taman kristan taman konyak noksalan mangobu kristan lan chainalan Zengremer senzu wangshi aser temiyam nanuk kibungnungi pila sa mali zilabodeo. kawang akan bu hoyang kawang mitisi wa nenok mabu yalak na tangoyo Zengremer terasaba akizat sa asunok kibungdam mali zilabono. kawang mongsi ngai bu taman na yalak na taman yengolak bongbong Anong ji kibungit zengrem sentong angatatali zada ma tongsiana nungdakar. okay noksa me kawang mong maye ano kawang mong tamlak jene ngolak jene se songyu ni bongbong yang Tongsi kaje zengrem u pusia zengrem mu zengali ba kibung. songyu ja kawang ngau yem kawang ngau i ngobu songyu Aser tongsiana bubaje kibung sarasadam metukzi aliba. hayang ni sibu ba songyu wa noksa yo ba khumbu yalak ba ngobu yefan ba ngobu hatau Kunyak nungar kibung sianong kudang lai shiba labuk tier. konyak ma ngobu konyak noksa lan lili ma au ba achau lai eplakai Kunyak nungar kibung sianong kibung nungalir mi kudang lai shiba ji zenga pushi tier. konyak noksa lan au ba noksa le bibu achau lai ina akungwang lakai Zengrem temiya magi kibung de mana ni takuk nong anita. kawang kanbu kaya kawang sipsibu kaya noksalan khongkimbu mai ngolak Saga aiban ilir kibunga ma asunok tama kukragamer. hayang boy hipak prime iling yang ba noksa ki taman yok yasang bu noksa ne myang nang Kinungbu asir kinung zitsengda relationship raksaba kibung dem ai kangor. soko hai netan ni soko nyu hai netan ba ni ba ma
taisin bu ma bu noksa ma ngai nang Zeraburaser children of Sandar the Sandakta Maliba Aikangur. hayam lan he ang anyu hai balan pa ma taisin bu meang bu ma ngai nang Christian Kibungdam Nong Sarasadam Missidangba Kibungdam Aikangur. Kristen noksa lan ma au pu yop pu yaman bu yuyop pulan ma ngonang noksa ma ngonang Kibung Nong Te Tidang Rarada Baliba Kibungdam Aikali Manongangur. noksa ma hipak phi ma tai la sa hango bu noksa ma ngonang Sarasadam Zimmalana Fu Nasir Media Nong Mabang Dimba Induker. yop lak ka wang te khimel lak nal le ne mobile ma media ma hipak winang Tegalam Sundapi Auzin Machangraba Kibungdam Aikangur. ka wang kham ching te yitai hu bu hong yele bu noksa lan ma ngai nang Idam Kibungdam Nungi Chirnur Chitsangram Mangatati Ainer. itam sorry taulan noksa lan bu huyam hayam lana ka wang yising ba haka ngai nang Saga Asunukiya Angatati. hayang boy taman hatau sing ha Kipung Achanga Kutaki Auzi Lamang Sayutse. noksa ka ye wangdang da onglak lam haulak Saga Mekamdangra Kipung Achanga Mulumi Lamangang Sayutse. hayang boy kan yiting kama noksa ja ka ye molo wan da tailak lam mai hau tai ngok Gam Natter Pungwa Chungba Penjung Mong Silan Kuba Lamang Kipung Dami Sayutse. wang biang tenjin ma nga ngoi bu mo phai ma Kristen da konyak Kristen noksa lan ne ya apa ye ka da tailak ambu ye ka tailak chen haulak si Jubilee Silan Tungdibang Tungshiana Nongji Azitiarong Kipung Dami. Jubilee tok phai ma songnu ni da tamana mong chong kan ha Kunyak Limanong Aliba Kipung Damibu Iji Tesembatse Jungzida Angatater. konyak kadong mongobu kadalane yua nu saklak nu yang se singnang I ayuk zadama nakalin nung melangda sezabache kunyak nunger kipung dem tepang nung ibu matuk zela. nagalan me yu lak jingne se onga ya ke se government da kangbu hatau wande konyak noksalan Kristen noksalan ya hatau te yecham lak bongbong yu lak jinne onga ya falak bongbong Kecil sidar saga NLDB ekci bakin zelada kipung dem yagi tas ida shidat zela. hatau tamane yu lak jinne pan ngo bu hatau wa yelak bu hakang ngolak bongbong se wong nang yong lak bongbong Da chung aser takjang zak maket zeba chung zu no ki machi zeda kipung dem yagi ashidia rumah. amai heyang taman te kau ya fa okpu ha ayinga tomana manha menjing se taman noksalana iya Aser iba tanla jali zada ma zengrum tanla milak kipung dangi aitak zela. heyang taukia taman ngau bukia taman mung bukia ngolak jene taman ayen ma taman noksama ya chau wui bailak bongbong bailak lak bongbong Alima tasya gia anuk sidang melau zada ma zengrum tanla kipung sianong litak zemerangang. kadong nyu wonga powante yepo lakne muk yemok lakne noksa lilime Krista ya chau wui bayang ngolak Kuyak nunger kipung achaki tanla temisi pi kipung dangi anyukang. konyak kadong mongobu noksalan kongkimpua ya chau noksa de wui baydo Tanla temisi achanga asendan shiba makatak zerabangla naga nunger tamang cincang kangarang achamzaka lualir. revival kaya chele bucha ngai ni jitam kama taman naga kadoka yeilak chene olo he ngonang Taruba gam January nung itanzaga NBCC achanga asendan shi milaka bener nagalima acak asemze. Taruba gam. ngoi galak wang biang ma tanga January ma akung wang yang chat ase de konyak hayang au khong kin pu de kungang ame hato revival balung akung wang la Asiriba revival torch revival milakche asen kunyak limaya NBCC achanga penarutsa. hato revival walunga NBCC kaya konyak kadok to ya pai kening Tanga kingdom dangya penarutsa. ta alau chat lan dang dio ya thailak Keciba iba che inyak se nangtakar da seramangla. hang na hato ki linglak na ngai busi se kama Tama chung anama tasida ula atuk zada mga tanala tamishi anyuk taksiner. amyang tuiso phai taiye wongnang
yonglok jengnya ya ajau angan wongpong. Lukti kipong asar kicha takam siya tanla milak akizaka revival kadak center. Khungtap noksa bumlom khungkim puma ya ajau revival ya natam hunangge. Anong ji tsengrami tanadashi ner kipong chunga peneraruba adama tanungsang agajang. Tauke kawang sa tani tengoya nenok noksa amai me woi pai bu jengna kawang de minyong phadau. Anu tangnong itengar tanla milak agi nanok kipong dem sendakzer liungau tse tsengremdang sarasadamang. Dia ma wang akung wang noman noksalan me ya ajau woi pai bu kaya tuisau akung wang bu nenok noksam akung wang tau. Asunok aja kelemikem nuktakza. Man melan yonga. Asur iba neter pungwa chongba chupeli temua tse kipong demia kizakti. Ayang sa atamana tenjit fai nga ngoi bu chubeli mubu muhiman atau chubeli min me muhiman sa atamana ya. Tepudem tetsedem asur tanordem nyulan palan hayang hayamlan. Sengram temeyem magi ner kipong tanadashi anira rogo. Kawang sipsi kaya tini tengoya nenok noksa woi pai deke. Anu tananongi ner kipong ajanga sengram sensuwang shitse sengremdang tauji mishiri. Ano tini akung wang yang nenok noksa kaya kawang mikti siwa tamlak jena kawang di yuha. Asunuki ay palenbadam karlira bangla idam ajanga atama asunuki tatok mishiri. Tamana pagapen bu atam ngo koma tawo kawang da ameng min phasi ha. Asur kipungnong tanala tamisya niuker temeling shibanong chupeli selen chachaze asunok ajak tekam makangze. Tamane hadau chubeli tok phai me taman noksalan me ya cha wui pe yang ngo dai lak jingna se jing chap taman moila yak no ha. Asur kalami ula to kwa sunuk sara saram ni dei. Hallelujah tamati ba kibu ba coba upa neta sungse Ngau citamium masushi. Hadau ngau konya kristalan pai nanga yalak pa ngau pa. Hadau ngau kaya kada lili mongchang chaile ne tampa. Nang ya achau angan toman te sokpa. Yongwan pa yawang yongoi bu toman ba. Loksalan ba yiling oku hang nang. Hadau lan lok tuna nang ya achau angan wong toman noksalan te sonpa. Toman ayan le bu tanana ya achau wan long sonpa. Hal bukia, konyak kadok, hayang konyak kadok Kristalan, hayang Kristan noksalan, sema, hadau ya acau balong, ada tangai lak cina, hayang hadau noksame, bumei nokme, hayang bumlom me, hadau yak bayok cina, toman tim tak ada tanpa, wang tang kawang te, yongwan ba cisumen me, pandafa yokwe. Hayang we, tolan say oba, nang mongwet yo. Iba chubulia mungbadan kalami, o tseram na unuk achung ana senso wang shasushi alita, kibuba na imadani tseraburda maser chernordam ajak dan chambiang ma. Tagok sang tserami kibuba unuknam, tangatat patasan ka akatsunung. Nanam tanong sang akatsubarang kalami kibuba unuk takam achunga kibunga changa kibuba nadang unuki tashimisha sarasadamar. Almighty God, our loving Father, from the bottom of our hearts, we say thank you to you, O God, for giving us such an opportunity to listen to the exposition of the living Word of God this morning. Indeed, a very brief sermon, brief message. Yet, Lord, I pray that you will continue to enlighten us. Lord, continue to help us to remember what we have heard this morning. Bless the families, particularly in Konyak land, and listen to our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Time busy taradare, Olive. Ini loishe, lampado luan ayula, padana yes. Thank you very much. Nay. Yes, thank you. Yeah. Ngon ang kecai nang,
Jadi kumba delegates kan aigina thagile, especially the sister judges mon down di thagahan. Apni khan lokode ekta request kori dia ase. Yadi apni khan ke uthai digina nohole to yadi amahan matigina apni khan ke sovinda diploma ase holibi time nai. Itu karni apni khan ke ekta request kori ase apni khan yadi ahi thagile. Morambra jadi do reception counter de jagina apni khan itu gift to loi jabide guna itu khobor janai dia ase. Aro apni khan kiman juni yadi Jubilee taidam de program de ahise. Amar Jubilee planning bra beshi kushiba isur laga blessing loina jabide guna kushiba itu janai dia ase. Thank you. Sa teman tuit timna hemlok ke yop soy pe to ngau cha ni to ki sing tam nang teman tai tam ngo bu ki 1 to 2 pm mong ma farewell tai tam cha to ki ling ngo bu yang bi hipak achang ha to ki ngai bu jene se 1:30 se to ki ling nang 1:30 me chon lak farewell tai tam ha ke e hokning Nyuma Lemia Women Secretary KBBB farewell tai tam ni 13th December 2025 hipaka 1:30 to 2:30 p.m. Akung Welak, Reverend Yoko, President, KBBB, Kawang Ngau Cha, Eyang Yoplak, Pajay Pongjay, Evangelist, KBBB, KBBB, the Moiman Ngau, Nyumal Limya, Women Secretary, KBBB, Hem Japong Loklak, M. Angpang Pumenok, B. KBB staff. 5. KBBB Mebu Moiman Ngau Eyang Yopu Hipak Yalak. Reverend L. Machin, Executive Secretary, KBBB. Tuitim loklak him 427. Tuitim akunga yopa yan lak hatong ngonang. Hang yelak pa atau sa atam iyang ke hang boy pumunok atam hang how manya bulana pastor, associate pastor women, associate pastor youth jingna sitimbu atau hang how manya bulana counter mabu. Yomno yan yang yalak ya sinang hang akung ijibe kada japa yang Hado yalak jenis to kia nan pengdam nang yang sabugi representative from sister churches mon abnambe ahina thakakan kiman ase ita reception counter jagena to give to lobole karne to janai dia ase KBBB retired pastoran manya bulan nomano to ki yalak konjong students sa participants lan yang watching village hem lopulan participants imano to ki yalak jenis to jairam nang aneu yalak pa konyak grammar lai atau ngayang ngonang yang atau yawang ngonang atau yalak jenis akung de China tam nang. Ana yalak pa KBBB fellowship. Pumonok ijibe KBBB fellowship. Hangshin ngo hatolan pastoran hatolan pastoran Longjang Baptist pumonok pastor papai hawlak jenis atau China atau yom tok yang a tenyui jam hawlak jenis to China tam nang. Tuitim na teman loklak hema 115 ngonang 115 atau teman loklak Tini taitam Nomanda maitam pabukia au hiwi saiba maitam ya with among mayanang. We would like to thank our speaker for your inspiring and encouraging message. Tini Jubilee pai maitam hadong ngaulan pai noksa yapan isima teman akung teman ayen yapan linggi yilak jenis teman mulan teman muiman biyan ha se dong ngau jadam sa teman hemlok yang taitam ngobukia pajai manyai evangelist pai yopa tapi tu so pun melak. Mulan Yonghar. Shanghai
Tôi cho bữa cao ông temen yong pha yup keneng. Let's pray. Ya sanyale kan bu achau yang ayen kawang. Tenyit menga ngoi bu nang kan bu tai tau bu tai dam. Nang te yo pe akung wang bukie. Yongan ba kawang nang kan bu ata tengaye tai dam cha phai ma cha se win bu nga si bu ba tai dam. Ya sanyale nang ma bu moi man phai tu man hadau. Tôi sâu cho tâm bùi nè nàng thầm minh yong pha bội tổ bù tai tâm tăng ngồi lạc bên nàng vui pha nàng môi man pha Jesus Christ ayak thầm minh yong pha hado hi bak cho tâm bùi nè nàng yak ta pha nè tổ bù tai tâm nàng te yu yup nàng ge ta nè se uba nàng mo yêu amen upa tuman yo nok ta man tai ba Jinga jepu ngau amaya tu man da moi man dampa